dragi moji, jedan veliki pozdrav sela, dobrodošli u moj novi video. Fate nije bilo malo duže vremena, Fata je bila u Tuzli, raznorazni bolovi pritišća, ali eto, bit će dobro. Kad se vidim ovako na ovom videu, nema tone mjarane, ali ne dam se ja. Došlo je vrijeme da se ide malo na selo, da vidimo šta se gore dešava. Malo obiđemo imanje, tako? Jeste, jutro se bogam bio mrazanja, sad je sve izvedrlo, lijepo je. Pa ostanite u nastavku sa mnom da zabilježim neki stvarčica, iako kad god idem na selo, ja to malo snimim, jednostavno ovo je moj izduvni ventil i hajmo reći to ostaje za uspomenu onome ko ostaje iza nas. Jel' tako, Ševane? Tako, upravo to. Snimala sam malo šetnju kroz Tuzlu, pa eto, pojedini komentaršu kao moral s ovo mi imamo našu malu dječicu koja Picuka danas kad sutra nas nestane imat će za uspomenu kud im je nana i dedo išli. Hoće da pređu, što ga ne... Hoće, ja mislim. Eto sad možete prijeći, eno prelazi. A niko im nije htio da stane suprotno. Šta ti kad s druge strane? A ja s druge strane nije niko htio da stane, šta one znaju jadnici. Tako da to vam je to. Idemo dalje. Idemo se boriti, to ćemo vidjeti. Za iste pare. Na Nišćima sunce, sa strane mraz. Mi smo juče Šimso i ja tražili da kupimo simenskog krompira, jednu vrećicu, da gore posijemo. Nismo nigdje našli, išli smo i u Semizovac i u Donji. Mašala, narod. Kako ono? Šutbolan. Donja Vogošća. Šutbolan. U Donju Vogošću, u Semizovacu, u Vogošću, poljoprivredni. Sad ćemo ovdje da navratimo na Nišćima, ima da vidimo, ako ne bude bilo, navratit ćemo u olovo. Ako uspijemo naći, da malo zasijemo gore, iako je gore još rano, te početkom maja se gore krompir sije. Vidjet ćemo u svakom slučaju da li ima simenskog krompira ili nema. Evo, dragi moji, ima još uvijek snijega. Uspjeli smo pronaći krompir. Sad nastavljamo dalje putovanje. Ovdje je zrak predivan. Tako da to je ta trgovina gdje smo uspjeli pronaći krompir. Fata ide dalje, ostanite sa mnom i dalje da se malo družimo. Uspjeli smo pronaći krompir, žutu agriju, rogatičku, 10 kg, 18 maraka. Kupili smo 2 vrećice, imam nešto i ovog domaćeg, ali možda nam neće toliko ni trebati. Kupili smo jednu vreću od 10 kg za one naše gore cuke, kupili smo im 3 konzerve, one mesne, hoće se obradovati. Imaće priliku gledalci da vide kako oni jedu. Da vide kako Fata hrani. Pa šta ću, ja njih volim, meni je njih žao. Mislim, da njih gazda hrani, ali eto, navikli su oni na nas i mi na njih i kad idemo, god idemo, oni idu s nama. Oni su upoznati već gledalci da se radi o Reksu. Reksu i Bundi, Megari. Ima još jedan bijeli s njim. Jelov ga zovemo. Jelov. S njim nisam baš nešto ekstra prijatelj. A samo da kažem, ovdje na Nišćima, u ovoj trgovini imate svega i svačega da se kupi. Ima i hrane, i voća i povrća. Odlično za proputovanja kad se krije na selo i tako. Cijene baš nisu kao kod nas. 20 litara zemlje košta 8 maraka, zemlje za cvijeća, ja sam jučer platila po 5 maraka, tako da
Ašov košta 24 marke, nenasađena. Ja sam nasađena Ašov platila 28 maraka. I to onaj kovani. Dobro, ima svoje. Družimo se i dalje, dragi moji. Mi idemo dalje. Pa se gledamo. Stigo smo mi na nulu. A što se zove Šemsu nula? Je li nula nadmorske visine ili? Pa nije, nego možda onaj materijal nula za zidanje. Baš specifično. Možda bilo je ovdje, baš gdje prolazimo, tu imamo jedan radar, da znate, 6x6. Na nuli. Na nuli. Jeste. Usporite, eto. Odvojili smo se desno. Sad ćemo gore, ali ono idu prvo Kolaković. Tako, idemo preko više sela do... Kroz više sela, a preko ne letimo. Ovdje su riješili ovu poziciju. Koliko puta je zemljotres bio, ona kuća se nikad nije srušila, toliko je ispucala, Bože sačuvaj. To drži se. U mog Šemana srce je kod tepsija kad skrene na ovaj put. Tako je. Idem u Zavišćaj. Idem tamo gdje sam se rodio. Ići ja u Stobora, neko Bog da. I kogod kaže da mu to ne pasuje, ja to ne mogu da shvatim. On pasuje svakom, samo neko se ne osjeća u datom momentu dobro da bi išao. Ampasi. Neka svakoga srce vodi na njegov način. Upravo tako. Tamo gdje mu se sviđa. Ko zna, možda ne bi ni ja ni danas išla u Šoševce, da se ne nadam nečem finom. Just. Nada se fotka. Daj Bože. Tim šmrljcima. Na koje sam ja alergičan. Jedino me pokreću oni. Bereš da bi ja pojela. Hvala ti na tome. I odvezeš me. Kad god sam rekla odvezeš. Samo što sad ovog proljeća vrijeme nekako baš bez veze. Joj, šem se trebalo ti oprati ovu šofer šajbu da se ovo malo bolje vidi, a ne magla mi Bog ti pomogu. Oj. Što odmah nisi rekla? Pa ja vidiš da progleda. Da inspektura me. Odmah nisi rekla. Kod ove kuće bude reduša i šmrljaka, jel da? Jest. Nikad nismo išli ovaj dole lijevo Brezik. Tako su rekli. Ja nisam nikad našao. A nismo ni dali išli lijevo ovaj Brezik. Nismo. Eto ti, kamiončeta u susret. Tako je, evo mi idemo. Ako Bog da Ovo on vozi odozgo onaj kamen, sad će nam zadmiti. Sad ćemo u Duganđiće. A ovo su Kolaković. Već smo u Duganđićima. Pa kad prije? Pa prvo smo u Duganđićima, pa onda u Kolakovićima. Pa pitaj ja tebe, jesu prvo u Kolaković, ti kažeš jesu. Kao ne proćemo kroz više sela. Jel si prijethodno rekao jesu? A nema veze, bitno je da se ide. Jesu na putu. O majko moj, moram prestati snimati. Ispreturati mene kroz ove krivine. Takve su ove krivine na ovom magistralnom putu. Olovo Sokolica. Sve jedna lijeva, jedna desna. Samo i dvije imaju. Pa jest, lijeva i desna. Ostanite sa mnom, dragi moji. Zabilješće Fata još ponešto. Ako budem gore šta na selu radila, zabilješću. Snimat će ona Šemsu, kako Šemsa reže drva. Jest. Gdje li je ova Fata išla? Da mi je znate. Išla Fata po snijegu da vidi ima li šmrljaka, slučajno. Ja. Na ovom mrezu šmrčit ćemo. Vraga, gledaj. A mislila sam stvarno da nema ovdje u ovoj. Pa ja baš ono zelena. Ovo je prije moglo biti oni lisičarki i vrgnja. Rano je za lisičarke. Jel da? Ma neće ovdje sunce ugrije do jula. Neće, gledaj koliko snijega ima. Ja, je, stvarno, da gore kod Dumače će ga biti Bože. Ajmo mi dalje, moj Šemane. Nisam njega ne kupila, ali mačaja gore na selu. Pa došli
do vode. Možda svratimo prodavnicu ovdje u Kolakovića da vidiš je malo vinočaj. Ne znam, ne mislim da ovdje u Selma ima ovih kupovnih čajeva. Vidi ove vode. Kakav je ovo područje, nisam do sad primjećiva. Čuj to. Pa koliko godina ide, pa nikad ti nije ni bio, ovo sad se snijeg topi. Evo ja šta je uvijek. A vidi, sad je koji 9. april, prošle godine 23. marta, 22. marta prvi put smo otišli na selo, a ove godine vidi što kasnimo, zato snijeg ne kasni. Ja sam bio i u februaru, i martu, i januaru. Ti si bio, tebi nije hladno, meni jeste. Sad što je fota nije bilo. Nije niko zabranjivo. Pa naravno, to je sve moja dobra volja. Vidim, mrazan je gor što se bijeli. Moj Jarone. Ovaj moj mora tamo nešto da krči. Zaista ovaj moj Šemso je u pravu. Koliko ljudi ovdje prođe. Znači niko da se sagne da ovo skloni iz puta, a vjerujem da svakome zapne za auto, ali eto. Zaista nema smisla. Ali eto, mi kad god idemo gdje god, Šemso šta vidi, on se trudi maksimalno da skloni, da očisti. Ovo hajr. Ma hajr, ne hajr, zapinji. Evo krompira. Ne znam zašto se ljudi kad ima taj hajr, zašto se ne trude. Evo krompira za sijanje. Ide avion. I tako. Jesu ovo male dumače? Su dumače, baš su dumače. Ima u šumi snijega. Inače nam je taj dio puta u zapad i zato kad se utaba ne očisti, a često se to desi, pogotovo kad je u pitanju manji snijeg, onda se stvori led i onda se ti ovdje ne vrš šalice popet i eto. Šta će, morali su kad je dženaza u pitanju da prokrače put, čovjek je gore bio stanovnik stalni. Jeste, ovdje vidiš, sve je to bilo sakrčeno, vidiš ovdje srušeno, palo stablo, evo je bio prekrčen. Ja. Bio put, zatvoren faktički. Eno više je stablo bilo. Bez vola. Sad će velike dumače. Tako je. Ovdje da ima djevojaka, mogle bi ono 6. maja kad je Đurđev dan, prije su cure kod nas na selu išla da traži na Mršiću snijega, da se snijegom umiju kao bit će im bijelo lice. Ovdje će ga biti i do juna mjeseca. Otiće vraga. Nego sreća je pa je bager prošao čisti ovaj put, inače da ti je put poledio. Inače bi se mi popili. Guro bi ti auto. Ne bi te ono nosilo, nego ti njega guru. Pojao sam se ja. Brdo. I po snijegu ovdje. Fatuma sa 4x4. Vidi tu. Kaže Šemso,
Eto ti jastrijeba, što ga ne snimi? Isto ko da jastrijeb stoji i čekao da se ja nacalim, da snimim. Nije to, nego nema fata kad kočenje. Frajer ima krila, pa šta ću ovdje kočit? Ne mogu nazad kočit, brdo idemo. Daju se nama ove ovako prirodne prepreke, što kiša, što snijeg. Ali eto, uz Božju pomoć, gdje god naumimo, dosad smo hajrili, stizivali, pa se nadam da ćemo i sada. Moj Šemso, kad ja sve snimala šta ti radiš po putu, kad negdje idemo, znači video bi trajao 2 sata. Ima samo huda i gleda gdje će šta da sklonim. On je u pravu 100%. Kad se svako pozabavio bar po 2-3 ovakvu stabla da sklonim, bilo bi nam svima ljepše i bolje. Ali eto, šta je tu je. I evo ga, stižemo mi u selo, stigli smo u stvari davno. Skoro smo pa došli do naše kućice. Snijega nema, tople. Sad ćemo vidjeti hoće nas naši drugari dočekat na putu ili u dvorištu. Eno ovaca gore. Garant su Reksi bum da snima. Kemo i on je pokrio svoju kućicu. Kod njeg ima snijega. Biće snijega i kod nas. Eno ima i znat kući snijega. Bunda je, šta je? Bunda! Pa Bunda! Bunda! Hej, jel to ne smije? A, nije mi jasno što voda teče. Smiješ preći? Ma gdje si ti? Hoće meni, čekaj. Opet ovo je nešto ko da je puklo. Bunda! Eno i Reksa je Bunda. Bunda! Bunda, gdje si tu? Hej! Ajde, sad će on za nama, ali vidite što teče puno voda ovu. Što ko da je nek cijev kakva pukla. Pa šta se je ovoliko otopilo? Cijedi se bolan od ozgod još uvijek. Onaj, kako se zove. Cijeli se fate. Pa Reks, gdje si ti? Jao, što je nadošao ovaj potočić. Eno one ovce za nama, vidi, ona se izgubila. Ovce, put treba je pustiti u dvorište, izgubila se ona. Reksi, Bunda, pa gdje ste vi? Pa, ne daju, nemoj dirat ovcu, Reks, Bunda. Ona se izgubila. Pa gdje ste vi, ha? Bunda, a ne daj onda uđe u tuđe dvorište, Šele. Napašće je. Da je zatvorim kako se zove. Pa treba izomiti reći da je ona ovdje. Ajde, vodi je gore. Bunda, pa ti si ko trud se ugojio. Hej, nemojte rušiti. Treba zomnuti onu Almedinu, kako ime. Bježi, Reks. Reks. I dragi moji, evo stigo smo mi kućici. Kao što sam i rekla, snijega iz nadkuće ima, pao je s krova. Bunda se tu uvalio, gospodin. Što ližeš snijeg? Au, šta nas je dočekalo? Snijeg je srušio. Molim! Snijeg je odvalio jedno stablo od ove kruške. Jako je kruška ukusna, evo bila je upupala. Sad se je to odlomilo, imat ćemo šta raditi. Da vidimo šta je ovamo sa ovom Šemsom vodom. Pa Šemso, oborio nam snijeg, stablo od kruške, vidi.
da vidim kakva je voda. Au, što ti je ovo nadošlo, Šems, ovo se mora nešto uraditi. Snijeg se topi. Šems ovdje. Radit ćemo. A prvo moram ovo stablo kruške u drva izrezati. Pa izrezat ćemo, sad sam rekla da je snijeg sruši. Ajde da damo onim psima po onu jednu konzervu mesnu, jednu, drugu. I dragi moji, to je za današnji video. Od mene veliki pozdrav iz sela, bit će snimaka još, živi mi i zdravi bili. Ma gdje bili? Lijep pozdrav, dragi moji. Pa kako vas ne mrzi ležat na tom snijegu? Jel bunda i reks? Joj, sad kad vam sad dam po jednu konzervu da čopite, da pojedete, jel ti lijepo na tom snijegu? A druže, ma baš te bliga. Pa ja, a ti si se udebeljio, malo je reći. Jes. Aj sad ću vam donijeti.